Hinimbang silingan Diyos nun ilang pamilya, mura o kurik tan-awon, bitbit pa og Biblia. Balaan nga tan-awon halos kada adlaw mo simba, pero ilang silingan halos ilang mga kontra. Kay liba kiraman, chismo sa mga tabian, mga mata pobre, hinawa yun mga sungayan. Hinimbang nga mangtas, kusog mamalikas, kusog manglibak, traidor murag si Judas. Daghang silingan, Diyos nun nga sungayan. Hinimbang nga mangtas, kusog mamalikas, kusog manglibak, traidor murag si Judas. Diyos nun tanawon, pero